tweta ogwa positive okwishwikira iki kwatandika no kushomeza abona bayiko mwanya ugo nko kubakwasa konja kwerinda ako kasirimu kandi aba bakatungire bayongera nabo kubahumuriza haro leta de rosi si yonka leta si yonka timaitso kwa negative report yasohiro mwaka ogu nereka ngu prevalence ryari 5.8 Mbarara itotiryara ucweka mukaga na 0.2 so konkaba ji report ni abantu abakurgamya kikumena kwiyongera higuru teke kwatabona rizo neki bakoze no kugira ngo HIV genze nekenero mbana bato ahabwe nshonge kugira ngo akato kutangira abantu butakwata ko kasirimu konkana bwo ko muri Mbarara kandi cyo tukirya cyebembire mbwe ninye yanagise z'abanyambarara batayibanje nabantu abatuherire kugira ngo okwerinda kwetaga munonga umukurwana sako kasirimu akabari yahabe no mukazomwe abari Facebook ruhangayija kurebesha heza nibusiye mukono turebe uri mukazomwe ndikwika hayira kuyubishishira mbe twakorera izoba harimo ku okutebeekanisiibwe harimo counseling harimo no kushara kwabusha abana abantu abarengere amyaka 15 ga 0 guru zidana kutebeera TB mwana no kwegesa abantu ehureje yashajikwa abatasombara St Augustine Community Health Center na Extreme events kugira ngo tureke kureto butaringaniza oshaba eminyeto kushaba kazi kushana naba abo tukutekateka ngo nibakora ebatashime ku bantu bakora tureke kubiriza hare kureka tubirize iyi nehuru yo kuboreka okuba kubasa kwerinda akakoko kasirimu tubahereze kwarananda kamero kamuhereze tumuyambe kugira ngo amere mbaziye society mwakire mu muherezo mu rumakore abo kubona we natine shunga nariko muntu nkabandi mitagasazi ati ndeniza kusara negesa ezo gende namaneda chikeji aha abandi nyirakweta abantu kabatano aba TV West ndi Senyomo Gideon aho Mbarara.